There can be no peace while poverty, especially extreme poverty, exists. Kien b'dan il-kliem li l-Prim Ministru Malti Joseph Muscat beda d-diskors tiegħu meta l-ħames darba indirizza l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Naf li sessjum li f'pajjiżna sar magħruf kif matul l-aħħar sena il-persuni f'riskju ta' faqar naqsu bi kważi 9,000. Riżultat innota l-Prim Ministru ta' gvern li jsejjes il-ħidma tiegħu fuq 4 prinċipji: il-mobilità soċjali, il-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza u l-għaqda. This is an achievement which is as dear to us as our record-setting economic growth and minimal unemployment levels. This is exactly what we work for, our raison d'être, which we describe as prosperity with a purpose. Il-Prim Ministru innota kif ġejjieni prosperu ma jistax ma jkunx akkumpanjat minn soċjetà inklusiva, kif nies li jgħixu bil-biża' ma jisfruttawx il-potenzjal tagħhom u ma jgħixux fil-paċi. Hawnhekk irrimarka kif Malta tista' sservi eżempju għal pajjiżi oħrajn, kif pajjiżna jinsab fil-quċċata ta' dawk bid-drittijiet indaqs, speċjalment fejn jidħlu drittijiet għal persuni LGBTIQ. Malta seeks to lead by example, seeking to have equality as a hallmark of our political legacy. We have put human rights, equality, and the empowerment at the forefront of our political agenda. Il-Prim Ministru elenka numru ta' miżuri li daħħal Gvern Laburista bilan li aktar persuni jidħlu fid-dinja tax-xogħol u bi kburija nnota li pajjiżna huwa l-unika wieħed fl-Ewropa li jipprovdi servizz ta' childcare b'xejn għal ġenituri kollha li jaħdmu. B'din miżura u oħrajn fl-isfond il-Prim Ministru tkellem dwar il-viżjoni tal-Gvern għal ġej biex dak miksub ikompli jissaħħaħ. Malta, despite its small size, can now serve as a beacon of political courage that inspires others to introduce concrete measures and reforms. Everyone must feel empowered in today's society. The protection of marginalized and vulnerable people is a must if we are to strive for an inclusive world. F'New York, Joseph Muscat tenna li n-Nazzjonijiet Magħquda hija protagonista fejn tidħol il-paċi internazzjonali u sostna li kull pajjiż għandu rwol xi jikkontribwixxi sabiex jassigura dinja aħjar, aktar sostenibbli u dominata mill-paċi. We are, as Malta, strong believers in the overarching power of multilateralism. We do not believe that the United Nations is simply a sum of its parts, but rather a force that grows exponentially when we think and act as one, rather than alone.